Karere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Amakuru. Mu Rwanda bamwe mu baturage bigeze gufungirwa mu kigo cy'inzererezi cyitwa kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali n'abafite ababo bakihafungiwe bemeza ko ubuzima bwaho buteye ubwoba. Eric Bagiruwubusa yacukumbuye iki kibazo. Nta muntu wanjye urimo ariko nafungiwe we. Njya agahinda navanyeyo karenda kunyica k'abantu bashize. Mu marira, ishavu n'agahinda kuri mikoro za radiyo Ijwi ry'Amerika, uyu mubyeyi yaradutekerereza ibyo yemeza ko byamushenguye ubwo yari afungiwe mu kigo cyitwa icy'inzererezi kubw'impamvu z'umutekano we. Uyu utuye mu murenge wa Gikondo duhimbye uko nisanze i Kigali yaduhaye ubuhamya ku byo yabonye mu byumweru bigera kuri 2 yafungiwe mu nzererezi Gikondo kwa Kabuga. Ubuzima bwa hari umunsi ku munsi harimo indwara umuntu arimo kudiyara rimwe yadiyara rimwe agahita apfa. None iyo baje gukuramo umurambo bazimya amatara yose, mwese bakababwira ngo mwese mwubike inda, tukipfuka n'ibiringiti byuzuye inda n'imperi, ukifuza iwawe uko wahasize ukicuza. Mu bundi buzima busanzwe kujya muri tuwarete yawe ni ikintu kirangaye gutyo mugenda muri nk'abantu 30 mugahuriramo. Kwitumamo ni ikibazo, bakabakubita hakari n'uhagurutse inkara zitwaye mu ntoki. Ninjoro washaka kwituma nta gusohoka, nta burenganzira uba ubifite. Uko nisanze i Kigali yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nawe yanduriye kwa Kabuga indwara zikomoka ku mwanda. Mu byumweru 2 mpafungiwe navuyemo ndwaye diyare y'amaraso igiye kunyica. Kugira ngo ubone amazi yo gukaraba ni ibibazo. Mu bagore nk'uko noneho umugore yajya mu mihango hari igihe umara icyumweru utarakaraba. Kubera ibyakurikiyeho nyuma yo guhura n'abaduhaye amakuru, bose twahisemo kubarindira umutekano. Undi mubyeyi wo mu wundi murenge muri Kicukiro wahaye amakuru Ijwi ry'Amerika kubibera mu kigo cya Gikondo kwa Kabuga, avuga ko icyo kigo cyamufatiye umugabo mu mezi 3 ntaheruka kumucigera. Umugabo wanjye atwara utuzigo nyine n'abantu kuva bamujyana amazemo amezi 3. Njyayo nakwandikisha bakambwira ngo arahari ariko najya gusura ntibamunyereke. Nk'ubu mu nzu bari kunsohora, abana ntibakiga. Nukuri nkaba nagira ngo mudukorere ubuvugizi babarekure. Naho uyu mubyeyi wo muri Kicukiro avuga ko hari musaza w'inzego z'umutekano zafatiwe yamusuye, avuga ko magingo aya ubuzima bwe buri mu kaga. Bamusanze mu nzu wanjye aryamye, noneho baravuga ngo nitaba amafaranga 70,000 ngo no kumwica baramwica. Baramutwaye baramuvunagura ntagenda, yaragwaye banze no kumurekwa amaze umwaka wose. Bene sura musura bigenda bite? Muri iyi minsi barahagaritse ko ariko twamusuraga twasanga yaragwaye weriwera atagenda atanavuga. Kubw'uyu mudamu wemeza ko atarafungirwa muri iki kigo cyo kwa Kabuga i Gikondo, ntabura kumenya amakuru y'abagitambukamo kuko agituriye. Basohotse mu tubabaza amakuru yaho ko bimeze, bakatubwira ati muceceke, mwegwe niba musenga mugende musengera abantu basigayemo hariya. Mu by'ukuri hano abantu makuru ubuvugizi byose bagabanyemo abantu basukemo hariya. Hano hantu ni habi, umuntu usetse amaso arakubwira ngo aho kugira bamuhe amezi 2 hariya bamuha umwaka imagiragira. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bufite mu nshingano iby'iki kigo twababajije ngo twumve icyo buvuga ku birego by'aba baturage. Madamu Emma Claudine Ntirenganya uvugira umujyi wa Kigali yadusubije muri aya magambo. Ntabwo ari byo ngira ngo nibyo bindi by'abantu bajya batanga amakuru ariko rimwe na rimwe bagatanga amakuru atariyo. Ariko nta n'uwa kwirengagiza ko byanze bikunze iyo ufashwe ugafungirwa ahantu runaka, haba ari mu kigo cy'inzererezi, haba ari muri prison bisanzwe cyangwa se no mu bigo ngororamuco, akenshi umuntu ujyayo ntabwo ari ku giti cye, ntabwo babyishimiye. Ntabwo rero ari ibintu biba bitangaje ko ashobora kuba ubwe yatanga amakuru runaka asa naho atariyo, cyangwa se n'umuntu we uhamufite akaba ashobora kuba yatanga amakuru atariyo. Kubavuga ko bagwa kwa Kabuga, Madamu Ntirenganya yabihakanye. Madamu Providence Umurungi ukuriye Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Mu gihe twakurikiranaga iyi nkuru aho twari turi muri imwe mu nzu y'umuturage, twatunguwe no kubona umugabo n'umukobwa batwinjirana badakomanze bavuga ko baje gusaba amafunguro ya saa sita, ubundi umugabo akavuga ko hari umukomisiyoneri urimo gushakira mushiki w'inzu yo gukodesha. Abo mu nzu ntoya bombi ntibakuraga amaso n'intoki mu matelefone yabo, biboneka ko bandikiranaga n'abandi bantu Ijwi ry'Amerika itabashije kumenya. Nyuma batandukanye ntawe usezeye ku wundi. Abaturiye iki kigo cya Gikondo baza bavugaga ko bashaka inzu zo gukodesha, batubwiye ko ari abakozi bo mu kigo cya Gikondo kwa Kabuga. Amakuru akatubwira ko umwe mu hafite umuvandimwe uhafungiwe ari we watanze bagenzi be mu mugambi wo kugira ngo bamugirire ikigongwe bagafungura umugabo we. Abaduhaye amakuru bose batekewe n'icyoba kuko abo bagenzaga
intambwe zacu imwe ku yindi, byarangiye bagiye muri buri rugo rw'uwo bakeka ko yatanze amakuru akatubwira ko hari n'abahisemo kujya kwisinganisha mu nzego z'umutekano zibegereye mu Gatenga. Tunyura ku kigo kivugwamo ibikorwa by'iyicarubozo, mu marembo yacyo twahasanze abaturage bari babuze ayo bacira nayo bamira, hafi hagaragara abapolisi 3 bari ku burinzi. Iki kigo cy'inzererezi cya Gikondo, ahazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali, mu bihe bitandukanye gikunze kuza ku mpapuro z'imbere mu byegeranyo by'imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Igihe cyose iyo miryango yiyamirije ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo, ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bubyamaganira kure. Ku bigo by'inzererezi itegeko rigenga ko ababinyuramo biba by'igihe gito nk'amezi 6, gusa hakomeza kumvikana ababinyuramo imyaka. Biteganywa ko hanyuzwamo abafatwa nk'indaya, inzererezi, abajura, basabiriza, abazunguzayi n'abandi. Ku rundi ruhande hari n'ababifata nka za munyumvishirize. Nko mu minsi yashize Ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru ku bacuruzi bagifungiwemo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku rwego rwa mbere rwibajeje uburyo bagejejwe kwa Kabuga. Byarangiye uyobora kwa Kabuga CIP Verdict Mutsinzi asubirishijemo urubanza, urukiko rumukuraho inshingano, abo bacuruzi bakomeza kuhafungirwa. Umunyamategeko Barito Mathias Matimbano wabunganiraga yahise aburirwa irengero na magingo ya ntaraboneka. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, mu ntara ya Cankuzo. Ikigo cyo muri komine Mishiha cyakira abana bahoze ari ba mayibobo kibamo n'abantu bakuze. Abayobozi bacyo barasaba ko abana bagira icyabo bwite kugira ngo bitabweho neza. Ni inkuru tubaza Thierry Ndayishimiye i Kigali. Abo n'abana bahoze mu ibarabara barerewe mu kigo kiri muri zone Munzenze komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo. Kugeza ubu ico kigo kikaba gifise abana bashika ku 296 bagizwe n'abahungu n'abakobwa. Muri ico kigo kandi harimo n'abakuze bagera ku 258 bagizwe n'abagabo, abakenyezi hamwe n'inkumi, bose hamwe bakaba bangana n'555. Ikigo ca Mishiha kikaba gifashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bujeje gushigikirana, akaba ari nabwo bubarosi bifungurwa, kubavuza hamwe n'ibindi byankenegwa nk'uko bimenyeshwa n'uburongoye ico kigo Jean Baptiste Ndayizeye. Atangura asigura uko bakurikirana abo bana kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, birimo kubafungurira n'amasuku. Ubwa mbere ngira twakurikirana, turabafungurira, tukabakurikirana kugira bakagira isuku, turabavuza, turose ivyambagwa, turayimpuzu bakambara. Mugabo abo turafise ikibazo kuko turoga kuronka abana benshi baje itariki 27 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka, basanze atambuzo dufise. Urumva twatewe tutiteguye, mugabo twaratanze icegeranyo badukurira, bariko barabirondera. Jean Baptiste Ndayizeye amenyesha ko muri ico kigo bagira n'ingorane zo kutabasha kwitwararika abana neza, kuko haguma haza abashasha bagifise imico mibi baba bakuye mu ibarabara. Aha akavuga ko bace basubira kwanduza abo bahasanze kandi baba baragorowe, baranahinduye ibyiyumviro.